was so for shang Mosiah Nsem so no Aba Nsem was a bill no me de kwa cabinet yes I say no ye cabinet so kwatena so akodi mu nkomo na se je wodi mu sakraya ye wradu twumpe so de ba Ghana ye education system nim hu say ye nim say free ye upper primary ye class 6 na akọ JHS 1 na o wie JHS 1 na je so akọ BC na akọ senior high school na eno no na wo hye bill ni hu nsema ebuba ya wo mo chese senior high school no eba abeye 6 years na eno so no omo chese onye omo chese BC so he no ye be ja twero eno ne nkyeremu asese no doctor ye wo say adutwum chese wo mode beba ye senior high school no ene ho hyehyeye say wo say me bia ye mama mu ne papa breso no na ye wo O level ni A level na eno echi krempo no wo hye abrofu yi omo curriculum ne ho sensem no ahu sala ne bi ni nam na eno na ye papa yi pese o sanso de ba ehoma suani mu no na bill ne be kasa nsem ni nyina nti we de doctor ye say adutwum ehia 101 pa na kobo ye komu deep pay me bo modern senka me ye benya no na ye komu deep pa esanse we no abroad emu sam no doso ye behia no say obema yen breakdown no na ye nyina hu sade yete enti bill no de akodu cabinet enche bia de enimu de na akwadum wo mrase begefie na ya hye no so ehu asem na eno achi no mo chese se no snit any rock city nkitahudi na wo se koso na yom hotels ye omo ka ho asem yi ebekwa akwache rock city ensa no director general edma snit na chese se na se akansinse mu kakra astole na emu amane aka nyina no daily graphic ebo na otehene ena eka chensem chefo o se ye nyina ye na so ye mfa kukudro ena enya adwuman na ewo mu se nokranie sinto ne ade ene wo haw bebrenu ana ewo mu wo sensem chefo yi wo mo yam ne o makoma mu emfa nya adwuma no enso mo man Ghana emfa enkan ko emra na eno eda nchen so a yewra me ora Richard Jakpa eda Ghanaian Times anim hanom na ambulance won sensema ekokọ kokosuo yi ene wo kai se endi samanyoko no bebo audio bia na ye nkitahudie ye wo ye Jakpa ne atoni general entem eno na Jakpa eka wo ha esenye ono na record sa conversation no one atoni general nkitahudie no ono na record ye ai na nti eno so ho asem da ha wo court ntino de da wo ka tai dia ba no eno ne wo da ha ne chichi ehye no de chen ade so senior na record this 26-minute conversation no on attorney general ade no so on de woni na record ye and so na WhatsApp call there be me no kasa dem you no pe o now we kasa nya na record ya na the third person be na record ya no obi abesra no woni nchen no so to a wotie nkomo ni bi e possible na bia na say bia obi cry to me the recorder say ne ka mu ana bibi asenyo na record ye to e de emunsam epi ewo da wakata ne feto so miensa ya ka eho asem na aban so na trade minister Iraketi Hamon CJ na ka se aban ewo sudie ese cement bo na omo behye na oma regulate na enkoba so obi abo opebia na odeje na enkrofo eje emfasubum na Ghana for ebre eno na Ghanaian Times ka ho asem ewo ha na meteti ekrompo se manufacturers no mo cement rekrompo no omo side ntumu aba na yen hwese de bela ye papa peso de komrase bedwafie na eno so ho kobokoso ne beba omampani dada John Dramani Mahama na waje ne batakari na wogina hai woni Korean ambassador wonu de waje suit na unse asam ne nyina no ene se one na kosia akodi enkomo ya Ghanaian Times ka ho amane e wo ha sei ene Ghana flag ni so omampani dada Mahama ncheyi fefefe na Korea ambassador nso ne wonu so gina hai wonu so ne flag esi ne ho na chesomodi ensato ensayem ni nyina no eye oman no eye die ni oman kan kɔ ne nsutu ahodoɔ bi a wo mu nyina ede ba no na Ghanaian Times edi emu enchemu aba e wo ha yi no na mefa wo enko daily guide mu CJ na me bone tewtew musi na wotwe etwam na ekɔ na wiye mu ano na enya ne ntesem na sebegyafo ni bi mpene so ese Dr. Matthew Opoku Prempe ya mampani abedi eche Frankatuni Dr. Mahmoud Baumia ayi no so no de chosi one wonno ne doba woso nani ya wonno na ebeka ne ho no makosa akon 2024 yi na mrasebegyafo ni bi chese womfo asa ginaye no so ni ade ne nsem ne ye bebre no a na eno na yewura fanyo marking
you no ye dom kase ba no dani no wache mu se Dr. Baumia ene ye leadership no eba behia amoma ya we candidate omo de ne ba na omo de omo nyina edin kabom kroye ene akomapa eta Dr. Baumia chi ene choice na wode aba no wota omachi omo ta omachi picture ya anapay na a platform you see me hunu nkofo no omo wo mu no but me ba ko no hye ase Abena platform no so me Dr. Matu Poku Prempe just I want the baby abe hu ne bia na wosre omampani abedi akire so eka ho na me hu chema untumi nso so chema untumi so na say congratulatory na oh okay ba ko no ka ho no na me hu ne wie me ba okay ma me fama ayo na onfa nto so ma penyin ogina Dr. Baumia nche ho no we dey Dominic na say so the fufu nko ana na po o say fufu nko kwasi the picture na fa to so ma na ye say ne oka ho no just say me just say no efe picture and the efe na we dey cause e bisa Dominic Dominic okay eno no ntino de akwakwa wie de ni pictures nenam yi de Dr. Nsem no Dr. Baumia ni fie na samfoni omutwa ye no CJ okay Dr. Baumia fie eno omutwa sa emfoni yi ya mpanyufo kwosra na chema huntumi de jese ba bia chairman shembi ba bia chairman shembi it's not the best and congratulations in advance because officially no communicate no enyamaye and ye de ema Dr. Matthew Opoku Prempe na po nti eno ho asem ewo ha eno aso na delegate kamu amane na seje wonim se Kwame Blay owura Fred Blay ne ba no wasiu Sama okuje to black one of to mara se bedwani 20 million Ghana cedis e Accra High Court ne nyina ene sobo bi ode bo no wala ba the beach front ya no person chesa brantie agreement e wo honom no amfa nya adwuma na wakosi akira ma e whole about the beach wo mu any beach bia ya omo betumi adwo dwuma ene ade nti suit no so eda delegate anim ha na IGP Dr. George Akufu Dampare police for chesa ogusu ate adwum eye na adwuma ese IGP a onfa na adwuma to ho obi anso nka so for the Jumano ento ho the worker tay ebomu amane na Dr. Prempe na ede to global energy leaders eba na nyina hoden emu ejumadi a ewiase mu nyina akandifo no na Dr. Matthew Opoku Prempe wono ene soafo hye nyina hoden ensem so wode to omanim say omume invest e wo Ghana ye energy sector no enti no eye core ya wo frɛ na wode to nsafe investors eso omo emra omayimu na eno eda nchen so a AGI Association of Ghana Industries omo president Sir Chuma Kwabo Anadahi wono so de ne stamp team so echese Ghana kwa ye ko nuclear no wosene kwanso ano no eye nti e wose eba no sa na World Bank so na o mama approve o magye tum $250 million ene sika o de ba beboa Ghana yen energy sector no World Bank yadamasio yadamasenti the energy digest enso amane bo a odi aba eno no sije ma me fa wo enwie na me fa me birthday si entwa so tew na fe dia kan menya ema wo guest aye krado guest o mo ba ntempa